Tungin ya duai lang ya kane kajing duai ba kaktin ublay kan shongne shonsa akadonut kamansim zongi. Kublay ba isn to pensle yang da umansim buku jome kat ba ngadang puli ya kaktin jome ai bangan yo sengau ya kasur jome kabapasyaw ha kamansim zonga ai nga kajing start jing shampang man sengau tu ya kakubor kami ai nga ai bakaktin jome kan long kajing kemen ya kadonut zonga bat ka syarak ya kikijat jonga aya nga kabor bantay ya kajing jonga halor kaktin jongme tu ay baki ki baro kenlong hanga katkum kaktin jongme ben keman ya nga habang ayo sengaw ya kaktin jongme bat nganri kendong ya ka kren ko try nga syakri jongme ngasngam kublay shibon jisu yoro yame jisu. Gospel Matthias kalau nang kabahnyau dekat arpaway arpasaw hadu arpanyau kat ubaong hanga kutray unrung hakahimab neng hendray kituken kibale ya kamon ukpa jonga namar kata jar ubasngap ya kini kiktin jonga bat ubale iki ulong kom ubriu ubasyan ubalate ya la kayeng halor umausyang te uslap ulahap kiwa kilasle bat kiler kilabe bat kila password ya kata kayeng henry kamsyam kelon namar late ya ka halor umausyang jar ubayo sengaw ya kini kiktin jonga henry ubamle iki ulong kom ubriu ubabit ubate ya la kayeng hausyam te uslap ulahap bat kiwa kilasle kiler kila password ya kata kayeng bat kala kelam bat kala jot thiaw em kar boong hanga kotray unrung hakahima beneng rai kito ken gibale ka mon pa jonga namar kata jar basngap yakini kiktin jonga badu bale ki ulang kububri upasyan ubarate yalakayin halor umausyang te uslap ulahaf kiwa kilaslay bakil kila be bakila pasut ya kata kayin henry kamsyam kelon namar balate ya ka halor umausyang
Cara bayar segau ya kini kitin jonga Henry ubom le ya ki ulong kubu beri ubabi ubatay ya lakayin hau siap te usnap ulaham kiwa kila slay kila kila pasut ya kata kayin barkala klem barkala jot tiaw